Novigrad, Poreč i Kaštelir bili su domaćini državnog prvenstva školskih sportskih društava srednjih škola Republike Hrvatske u rukometu za djevojke i mladiće koje je održano od 4. do 6. svibnja. Dolazak na državno prvenstvo izborili su svi županijski prvaci. Sudjelovalo je 24 ekipa u konkurenciji djevojaka i 24 ekipa u konkurenciji mladića, odnosno 336 djevojaka i 336 mladića sa 48 mentora iz svih županija. Istarsku županiju predstavljala je u obje konkurencije Labinska srednja škola Mate Blažina sa svojim školskim sportskim društvom Duga, kojeg vode mentorice profesorice Ljiljana Štingl i Julija Štemberga. Dečki cure su došli spremni, apsolutno, međutim idemo korak po korak. Ja bi za početak da prođu grupu, što znači ostanak, pa bi se večeras odigrala ta razigravanja osmine finala. Dakle, ne bih ništa unaprijed, naravno da su naše očekivanja veća od grupe, ali pustimo ovako. Polako. Koje su škole glavni konkurenti za prvo mjesto? Ima ih dosta, pazite, to su sve županije iz Republike Hrvatske, tako da niko tu nije došao ko ne zna igrati. Znači, sve su to pobjednici županija, tako da svi oni se nadaju isto onom čemu i mi, naravno. Prolasku dalje i osvajanju nečega. Mladići skupine F igrali su u dvorani u Novigradu, a u prvoj utakmici rukometaši Labinske Duge igrali su već u 8 sati 45 minuta protiv ekipe mladosti iz ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci. Labinjani su bolje otvorili utakmicu. Odmah su poveli, ali su se Vinkovčani dobro držali na početku i nekoliko puta poravnali. Igralo se gol za gol, da bi se rukometaši Duge pri kraju prvog poluvremena, zahvaljujući nezadrživom Vanji Šehiću, odvojili na 2 gola razlike i na odmor otišli s prednošću od 11-9. U nastavku su Labinjani prelomili susret već u prvih nekoliko minuta i polako povećavali svoju prednost. Sredinom drugog poluvremena bilo je 17-10. Razbranio se Tino Štingl, obrana je postala čvršća, a efikasni napad predvodili su Šehić, Dukić i Prizrenović. Na kraju je završilo 22-12 za labinske srednjoškolce, u čijim su redovima najefikasniji bili Šehić sa 10 golova, te Dukić i Prizrenović sa po 4. Bilo je teško dosta. Prva utakmica još smo se tražili, nismo znali kako da igramo, kako druge ekipe igraju, ali smo se na kraju snašli. Prvo poluvreme je bilo izjednačeno, u drugom ste se uspjeli na vrijeme odvojiti, evo na kraju 10 razlike. Da, pričali smo na poluvremenu. Kao što sam rekao već prije, tražili smo se, skupili smo glave i riješili smo to kako treba, stisnuli smo u obrani i to je to. Kod Vinkovčana najefikasniji je bio Marko Naletilić sa 6 pogodaka, a pridružio mu se Stjepan Jamin sa 4. Dečki su bolji od nas svakako, vidi se da treniraju, uigrani su. S tim da evo došli smo i mi bez igrača, jedno koji je Premier ligaš, ali bolji su dečki, vidi se to. Malo jesmo u početku bili bolji dok smo imali snage, kasnije su oni preuzeli kontrolu i zasluženo su pobjedili. U drugoj utakmici u skupini protivnik je Labinjanima bio kvalitetni protivnik. Druga gimnazija Varaždin. Varaždinci su bolje otvorili susret. Poveli su 4-2, ali u 8. minuti već bilo 4-4, da bi crveno-bijeli opet poveli 6-4. Zahvaljujući slabijoj igri Labinjana u obrani, Varaždinci na odmor uspijevaju otići sa prednošću od 10-8.
Varaždinski gimnazijalci vodili su sve do 18. minute kada je Mileta poravnao na 10-10 i utakmicu vratio u neizvjesnost. Rukometaši Duge zaigrali su čvršće i bolje u obrani, razbranio se ponovno vrata Štingl, a u ovoj utakmici raspoloženi Fran Mileta vodio je svoju momčad do preokreta i 12-10. No to nije dugo trajalo jer rezultat uskoro bio 12-12, a 8 minuta prije kraja Mileta iznuđuje isključenje i sedmerac za ponovnu prednost svoje momčadi 13-12. No Varaždin sa crte poravnava na 13-13, Mileta iz kontre diže na 14-13 i opet iznuđuje isključenje protivničkog igrača. Igra se gol za gol. Nijedna momčad ne uspijeva se osjetnije odlijepiti. Bembić 40 sekundi prije kraja kod prednosti za Varaždin 17-16 zarađuje isključenje zbog grubog prekršaja, ali tu priči nije kraj. Štingl brani zicer, a iz prve utakmice ozlijeđeni Dukić poravnava na 17-17 12 sekundi prije kraja. Štingl u zadnjoj sekundi brani pokušaj Cepelina i ostaje 17-17. Najefikasniji kod Labinjana bio je Fran Mileta sa 9 golova, a do njega Vanja Šehić sa 4. Kod Varaždinaca Artić sa 9 golova. Znamo se prije jedna druga ekipa, igramo svi rukomet, znali smo se dosta još od prije, znači bila je gusta koji po rezultatu se vidjelo. I eto, mislim da je najpošteniji na kraju X, da nije ni jedan ni drugi trebao pobijediti, da je fair. Sad će odlučivati gole razlika o prolasku dalje u četvrtfinale. Prvo smo dobili 10, ja mislim 10 razlike, sad ćemo vidjeti koliko će im, koliko će im ovi pružiti otpora, pa ja se nadam da ćemo proći. To stvarno je bila utakmica na nož, kak bi se reklo, ali sportski odrađena, znači u duhu fair playa, ali je bilo žustro s jedne i s druge strane i mislim to je pravi rukomet. Tu ima učenika, ovo je školski sport, koji za svoje klubove igraju i Premier ligu, tako da je očekivano su i dobre utakmice, pa eto ova utakmica je to stvarno i pokazala. Na kraju je bilo izjednačeno 17-17. Vodili mi, 2 razlike pa vodili oni, 2 razlike Labin i na kraju mislim da je podjednako zaslužena ovaj remi. Sad će odlučivati gol razlika u ovoj trećoj utakmici za prolazak u četvrtfinale. Što očekujete? Pa očekujem dobru utakmicu. Znači očekujem da će moji dečki dati sve od sebe, to je jedino. A kolika bude razlika, to ovisi o puno faktora, o zicerima, o golmanima, kako budu raspoloženi. Nisu ni Vinkovci loši, ne treba ih podcijeniti. Ekipa, ovo je prvi rezultat, prva utakmica je bila rano ujutro, možda ne govori pravo stanje momčadi. Niti jedne, niti druge, tako eto, očekujem samo da bude uzbudljivo. Varaždinu je trebala pobjeda od 11 razlike, a na kraju su pobjedili 23-8, odnosno 15 razlike i tako poslali Labinjane kući, a oni se plasirali u četvrtfinale. Rukometašice Duge, odnosno Labinske srednje škole Mate Blažina, svoj su turnir počele u novoj porečkoj dvorani Finida, a prvi im je protivnik bila ekipa Obrtnik iz srednje strukovne škole Vinkovci. Pa nadam se da ćemo proći skupinu i nadam se da ćemo doći što bolje i kasnije, jer smo se pripremale za to i stalno vježbamo i treniramo skupa i ovaj tjedan smo baš intenzivno trenirale samo mi i mislim da imamo velike šanse za dalje. Da li poznajete druge ekipe i koja će biti glavni konkurent ovdje za osvajanje prvog mjesta? Pa mislim, mi koji treniramo rukomet poznamo te cure, većinom iz cijele Hrvatske i ima dosta, Koprivnica je dosta jaka jer imaju cure od reprezentacije i mislim, ako dođemo s njima, mislim da će to biti dobra utakmica. Labinjanke su odlično krenuli u susret protiv Vinkovčanki. Odmah su povele, a u 13. minuti već su imali prednost od 9-5. Na kraju prvog poluvremena vodili su 11-6, a svoju su ekipu do pobjede predvodile Ivana Vrkić i Leona Šumberac.
Sa 4 uzastopna gola na početku drugog poluvremena, prednost labinskih srednjoškolki popela se na nedostižnih 15-6. Pitanje pobjednika ovog susreta bilo je riješeno, a na kraju je Duga slavila sa 23-12 i velikih 11 razlike. Najefikasnije kod Labinjanki bile su Vrkić sa 8 i Šumberac sa 5 golova, a kod Vinkovčanki Anja Kuskunović sa 5. Pa igrali smo dobro, vodili smo od početka, igrali smo dobro obranu, brzi napad i zadovoljni smo. Bili smo dobri, jača je ekipa, držali smo se koliko smo mogli, nismo mi u treninzima baš. Pa ekipa je sve u svemu dobra, ali eto, stigla nas je jaka ekipa i prva i druga, mi nismo kao one, to je to. U drugoj utakmici djevojke Duge igrale su protiv ekipe Gošk iz Gospodarske škole Varaždin, koja se predstavila kao čvršći orah. Bio je to susret izjednačenih ekipa koje su se smjenjivale u vodstvu. Labinjanke su na početku povele, ali je prednost bila minimalna, a rezultat više puta izjednačavan. Igralo se gol za gol, da bi se Duga uspjela odvojiti na 6-4 u 11. minuti. Na poluvrijeme su Varaždinke ipak otišle sa prednošću od 8-6, nakon što su zabili 4 gola uzastopce i zaostatak od 2 razlike pretvorile u svoje vodstvo. Na početku drugog poluvremena već je 3 razlike, ali se Labinjanke bude i sa nekoliko uzastopnih golova prelaze u vodstvo od 11-9. Međutim, u 24. minuti rezultat je 11-11, a zatim u 27. 12-12. U neizvjesnoj i uzbudljivoj završnici Varaždinka Barković ne koristi sedmerac. Labinjanke svoj napad koriste za prelazak u vodstvo 13-12, ali primaju gol u zadnjoj minuti za 13-13. Ipak, Duga ima zadnji napad i slobodan udarac 2 sekunde prije kraja za pobjedu, međutim lopta odlazi u aut i ostaje konačnih 13-13. Sada labinske rukometašice, kod kojih je najefikasnije bila Šumberac sa 8 golova, moraju čekati rasplet utakmici između Varaždinki i Vinkovčanki, jer i njihov plasman u četvrtfinale, kao i kod mladića, ovisi o gol razlici. Bilo je jako napeto i to, ali mislim da smo mogli bolje malo, ali ekipa je bila podjednako jaka kao mi, pa... Sad i vi kao i dečki ovisite o gol razliku vaših protivnica. Da. Šta očekujete? Očekujemo naravno da dobijemo taj gol razlike. Na kraju pravedan ovaj neriješen rezultat? Pa nije, jer mislim da su nam suci oduzeli par lopti i mi sad moramo pobijediti sa 13 razlike ako hoćemo preći u drugi krug, a to bude malo teško, ali potrudit ćemo se. Kako je bila sama utakmica? Pa utakmica je bila dosta teška i naporna. Je da smo imali odmora, ujutro nismo prerano igrali, ali naporna je bila za sve nas. U četvrt završnicu su ipak otišle Varaždinke, koje su pobijedile sa visokih 16 razlike, odnosno 22-6, ekipu iz Vinkovaca. Tako je gol razlika u obje konkurencije prerano zaustavila jednu sjajnu generaciju labinskih srednjoškolaca na ovogodišnjem državnom prvenstvu. Bolje su na državnom prvenstvu u rukometu prošle osnovne škole iz Istarske županije. Dječaci osnovne škole Marije Line iz Umaga postali su državni prvaci, a djevojčice iz Buzetske osnovne škole Vazmoslava Gržalje osvojile su drugo mjesto. Na kraju je prvo mjesto na državnom rukometnom prvenstvu u konkurenciji mladića osvojila Sportska gimnazija Zagreb
a kod djevojaka gimnazija Fran Galović iz Koprivnice.